Mathako ma cukuru cia secondary tamu ya mbere ukireherwo ni kambuni ya Brookside. Uma muthenya wa kana wa mathako maya ma mathukuru ma secondary maria maingirire kireka ria semi-finals ngucanio iria irugamirirwo ni kambuni ya iria ya Brookside. Nyarari cia thukuru wa Sega Girls kuma Nyanza aria nio maraticira hotani wa mwaka muthiru muthako-ini wa handball magathimana hinya na Moi Girls Kamusinga ya Western ikereka-ini ria finals rucio. Sega maguthire St Joseph's Kiladich na gor 20-14 guku Moi Girls Kamusinga makihura kwa Nthanze ya Eastern na gor 29-12. Airetu kuma gicwaini kaya tiwi meheria roleto rimuru ngucanio-ini ici muthako-ini wa basketball thutha wa kumaringa na point 31-29. Riu kaya magatungana na Butere Girls rucio finals thutha wa Butere gukurumania Buruburu Girls ya Nairobi na point 33-53 bitikire irikirire ndagika-ini cia nyongerera. Thukuru wa mwana wa Upper Hill kuma Nairobi ugakorwo gitungatiro thini wa ikereka ria finals ni timu ciayo cia hockey o ndumwe na rugby undu uria mwarimu munene thukuru-ini uyu akenereire muno. Kenera mwathani to ni atuhotithia kuwin ciothe riu twetereirie mwathani ucio rucio agatuhotithia tuwin the national trophy na ngai ebere witu na ithu turutagira na hinya ni tukuhota ona kuwin ona guthie East Africa ona kuno tweririria gukakorwo tuwinite. Timu ya Upper Hill ya muthako wa gonya eguthire St Mary's Yala na point 24-3 na riu magatungana na Menegai ya Rift Valley aria meheririe Jorua a mwaka muhituku Kakamega High School makimakaraga na point 20-16. Laser Hill ya Rift Valley aria nio maraticira hotani wa mwaka muthiru magathimana hinya na Sigalame ya Western ikereka-ini ria finals muthako-ini wa basketball. Dennis Karani uria ni murutwo wa form 4 cukuru-ini wa Sigalame ni aratariria gikeno giake na matanya mao. For once tulichapia huko regionals but hatuko give up, bado tuliendelea. For now tumefika semis, tumeshinda, and that range inaonyesha we've been training so much. Tumekuwa yani kila siku ni hiyo tu, hiki tu ndio tumekuwa tukitaka, and tukienda finals kesho what we expect is a win. Ikoreto ire thiku nya cia mathako maya mathukuru ma secondary na muthenya wa rucio mathako mothe ni makigerekereka ria finals kuria gwakurikana njambano. Ngirifatira metha ya mathako ya Kameme TV kuma huko Girls School county-ini ya Embu, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru. Mathako ma cukuru cia secondary tamu ya mbere ukireherwo ni kambuni ya Brookside. Kambuni ya Brookside ni marakuhe university scholarship ya kothi iria wendete kuria Strathmore University. Kwigwatira mweki uyu urafatara gukorwo uri thiini wa mathako ma Brookside Term 1 Games thukuru-ini wa Kangaru High School Embu ucoke thiini wa KCSE unyite A-. Kuhoteka wende weturetha. Brookside, nurturing sporting talent and academics.